ATM channel viewer zo sinabon savin kain welcome so ke ki vin thulela ki sei hian lang pathin thu ki hil nei jong le angai ding hom ki zo si pathin pathena bu chi taw han lang ilung sung ko hong chi ki in pathina thu he them theinai pikit taw han channel hi man mol ta hi jong le a hin support zo si chunga ki pa tho ka sei no ho zal hi chan ki pathe hi zain pathimin sang tan ka thang ba in itu sei la sa do ho pathimina ina to na zo siu mo sin pathina koi pon mi tam ta lung thim so ki hial na le thu ta het na anei sa jinge ti ki chin ta i mo ho ka hin phon do hi thulela ikil jingu ban zamin tun in jong Mr Thin thangin ama TC network platform a thilaute ni a kheu pi na hi aneve ki tivin ini kheu lim kit diu he abon chawang ka don bu zo lo ding ai ain la abul tila Mr Thin thangin biblical dung zui ta don but ding question ado ho hi chingkhulam le thanglin sei piti don but nam na bible dung zui ta don but na bol theon hi na ma bol theon lo ham chuding ta la pathin thu dop sang hon na thila thu dop sang zo lo nam ti hi ini kheu lim diu ini mu do diu hi pathin sol lo be khat pathin sol ke ti jing te ni diabol hacha pakai hacha ki sei jing te ni leitula hung lo zo si thina le kaw sia ngo jing te ni ke ni miracle thil ki dang ka bol the tia hauna tong hon na bol the pove pathin mi na hi powen pathin na tong na hi powe ta chapau ta ham jing te ni hobung le pastor ro sin no ti ho ki san soma khat na la jing wa ne gu cha gu a sumle pai du cha na pathina na to wa tia chapau ta mingol ro si thim ngola hobung mu shit na le pakai na tong ho mu shit na dinga na sata campaign bol no thila to ki thua na tong no hi tunya mizo no hi dan phun do ki dingo Gabriel van til hung lo na be khana Gabriel van de rom sunga ke ho pi thaida na seizing no chutieng ta la pathin thu phun lo be na khana pathin thu phun hi tin se ti jing no hi chite ni hi mit mu chang ta setanin thilha man cha te ni chu hi gam sungwa kaw si bol da na ngo hon thilabu bol da na ango hon mingol thilhan a bol ngol da na ngo hon hi ti ho zo si jong hi setanin ama te ni a bol sa ngan hi in a kai lu ziona setan pa to ki thua zo thil ki dang bola su dam da na to sa ki na leitula mingol si si lep na na tong te ni hi jing hon hi mi asu dam hon koi ma ampoi adam mo ta su dam hon koi ma ampoi mi dam mo kichi sana pathin thua kichi sana ta sana kichi ta na ya chunga na tong thelo te ni koi ma cha sudam but lo te ni a miracle hon jong leitu jong khal but lo te ni hi chi te ni zo na hi phun do ki diwe sol cha ti hona to chun mun khat se sia a miracle ul a healing ministry confinable povin ahe jesu christian healing ministry na to jong mun khat platform se de leitul khat se sa confinable pon ahe chin kholamin a leitula platform lo pita alak mana ki sa no ya leitula mi ki hel phasa in hi chimuna chun healing ministry le deliverance danin na tongin jesu mina panin aina leitul khala a ministry ong achal but pon koi ma chang bol thei pon chutieng ta le leitul khela mi ang chawngam pon hi aje chu athila pu khu leitul ka ba thani pa hi hiya chu ching khulam kitinu chu leitul khalai ma cha bol ngai lo chapau ta microphone ki dop jia mi ho hi leitula nakingap cha le hungmin nakingap cha le hungmin pathi mi ni le hungmin tia chaw nu hi chu diabol kam changa kon hung ging do in diabol aman cha nu thilana tong nu hi na hi chu in ama hin kichin ta thanglin sei to hin ki thua na to khome ta sa dol chun so pi ule naw jong hion mei the elole in kui phem kha jong hion mei the aina ta san thu dola thilena to na hi setanin nu pa khat banga agop hom te ni ron he ya chi kilung to ta hi chi thilena ha to khom ron he midang kitimo mo jong ama te ni ministry ki hang lu thei lo he ama te ni se chu hi jing ngai ipize in pathina kon hi lo ze hin duha thu ta satan aman cha khani zani dung hi tam khana chun mi khan in kolin ching khulam kitinu hi athane na hoya kila ham tin he no kan sei pi ding ham tin thu tam ta se na bon chan wang reveal bol pong kating ain la sei khat chu ipi ham ain khu tu sim tam ta sen hindu ho to ke vop khom na tam ta long hin sein pandit khat in kathil bol bonga na bol theina hi nab nei no ma ka bol theina na nei no ma ka pi theine he tia a kheulim pi dan thu ho thu sim tam ta ho ka bil kana khanga ain sei o mi nei ya chu ching khulam
na to na GMFDI CRT ministry kiti hi hindut va sel gu hi kati pen adi hi in ana to athu simlu yo silvelo chin hinduism to ke kop na hi tam ta na mu do jing diwe hi chnu chu tu nai pathin min pan na pathin tuil thiam ta dana tu nai TC network platform ma Mr Thin thang ai ko lu na Bible thu hil chen za thei ding dana hi question abo za ya chu iso bi pau Thin thang jong hi vet ti nga hi le thila thuil na lunglut hi dikichin tan ki mu in ka het lo ka ai thumlut mang ke hi din long ka ta sanai ya chu anei go zo sia camera yo si social media ya cho hi na platform zo si it chalo hi la TC network thilan GMFDI thilan to nai live telecast ballsing pen ama hong hi jing ai news channel ham itiwa hi in an atam zo hi amoti bi wa nai le GMFDI inam bumpi ita sansu ke ni dewa na tong pa to ham kilautan ching khonam le thanglin sen thilana ato long hi phakhop se ita in hi chu suhat be dinga man a platform a hin man cha kina hi tabang ta chu thilana to na machar sa dania ki pilut khat hong kinin dam ma khat hi ya chu na dam num wai le hi chi TC network channel thilana to na ke na dinga pan la ho channel la pan a jong hi na ki hin kang thei wai le na wang phade ti ka sei do no mai ya chu tunin a video hi ve hi tiwen Mr Thin thangin Bible biblical ta don but ding khana chin khulam ado a chin khulamin amaron ambaranga don but na a chain a Bible a pathina ke kan ngai po in pathin kong ke kan ding he jong ti poi atia abui ding ma cham poi tia anga adam thuin sei na mo dewe hi tia jo a hin don bu bep su na mo dingu chu teng tar hi chu question pen je biblical dungzu ya Bible ipta hel gam tu nya kin don bu na ka hin pi ding hi chi ste ni hi mizo Satan mizo pan ke chen pa inam pumpi bumngol ding le mingol zo si hi thlem thadinga Satan aman sa hidan imu do diwe ani play pan hi tiwin ani ve hi tiwe aban mana sei dum ni sei jing diwe tun ngai tai tiwe Thin thang question hi ipi ham ching khlam biti don bunam question hi nan ni nge he sa kom mon di tan tin chi Bible hi na ga ki sei hin lang ni le koi zui dia ki pi ham api ham na ele Bible hin pathina kanem ti hi na question en sang dinga lom ta nang nia ko na chi pathin thulam pangin don bu theon dem nazawa question chu Bible hi koi te zui dinga ki piam chuting le Bible ai pathin ki kanam ti chu Thin thanga do adi ta chu chi Thin thang question ai point chin khulamin thila ho na ain pat apa na mi tamta su lungbui ni na question ase khom jing khan he ya chu chin khulamin mi ado jing mi bui na pen question kha chu Thin thangin ain mat na ama te ni don bu sa dinga ain bol me bo chong le pathin thu dung zui ta hin don ba ti chu ching khulam pathin thwai piti don bon vetaw Bible a pho kia pathin thwa pan sai piti don bon piti hil chinam Bible koite zui dinga ki pmg piti don bon am so teng ta le pathin Bible a ke kan ngai poi tia adon bu dan in wat pathin thun psm di kan phon do de mizo nu hi dan kan phon do de Bible hi adi ta chu pathinin a haina hu al ha khuma alhatsa mi som li te chun changkha jong ki pel lo hela la do jong lo pai mang jong lo wa jong lo ding na hat be jong lo ding la do jong lo ding pathin hen na ho al ha khum pathin thu hinga hi mi som li hon aji wa jong aji ho hi ki kal lo hela ji do Matthew wa ji pan ma nga ji pan lu nga jong aji so ke vai ba nga chu Bible hi mal kha jong ki kal lo he na se Bible chu pathin in a hain na hu al ha khum pathin thu hinga hin hi chi van nui mi te alim la mela sim him ten azui dinga pi hi chi api sunga chu chi Bible ji pa hin ka Bible ji na sungin ke yong hi chi kal hin chat thei ta punga tin ama ha ki kha khum na ampo van nui mi te za dinga pi athu pathin thu hinga ya chu aboi na lo van noi mi ten aza de hin ba chen pathin ama ke kan hum poi adu ha thu dan jo beto Bible chu be lap thei poi la do be thei jong ai poi tia ema pathin a ke kan poi ngai tu tang I phiam a sei nom chu na mu chin wa Bible chu be lap thei poi chu ting ta le la do be thei jong ai poi atia ipia pathin thu to ke tu chat dung zui ta na thil da na hu ma a chaina chu duha thu ta kha jelu na pathin athwa ke kan poi athi cha
na mo wa is tu cho duha thu ta zelu cho ya chu ji mi tam ta su confuse na dinga manna ya chu alo na ji hello si ku asu ngol dana leitula pathin thu a ata sana ve thei tula thilana to na bo vi a ata sana khul chil na dinga leitur zun zun ho ko a lep ngol hai ta khu tananga ma thai ta cho na mu chin wa Bible Timothy bung thum chang som na sigi 2 Timothy na ke chen ta sei cho pathin ai khum pathin le ka bu thu a ki sun cheng si chu ki hilna ki phona ki puijang na chom pa ki sin san ninga phata la cham ki ma he ti chula na pathin thu chu ki hilna le ki puina dinga cham kim he ati lai ta achu ching khulam pathin thu cha cham kim ai la pathin a ke kan khum poi tiana pathin thu di ta khat a het ding pen cha man duha a jelu ji cho ti chu satana ko na hong kon ipya apui pal hagaw diabol chun ain sei do sa ji cho ya chu mi su bui ji cho Bible chu simting ale confusion talo chula bui talo chula ki hilna ki phona ki puijang na ki chompa ki sin sa ne iza kaya cham ki mahi every doctrine and every teaching ki bul phuna Bible cham ki mahi ta pathin thun a sei chai ta chula ai chi pen cha man hui thu kha ain je lu ki na Bible a pathin a ki kan poi a hin ti ki le mi bui ta chula Satan chu ipi he ti ong pathin thun mi su bui pa he ti lo mi sulung bui pa he ti lo Adam li Eve koma chunga pathinin the ga yo sin ne hlon ding ham atile if lungbuya the ga zo siwang cho ti po in hun la pa bo he atia pathin tu sei cho sei do phana bana Satan ji cho man cha kina ama kam jang cho man cha kina Satan chu koi ma chan blame thelo ni dinga if kam jang cho man cha kina aju ta le chi pen chu ni hon la chu ne thi ta ba lo ding amu a pathin to ne kilo hon ding ja pathinin ayeng si na kha mai ma ti pia na hi ta cho lep lai cho chi ta bang chui cho pathin tu hi gil na ke puina dinga cham kim hitai ati zo ching khulamin pathina thua ke kan poi tia na hi ta chu na lep ngol ki cho ipia chu khoin seyong leitura thilapu ko ta san theina dinga pathina thua ke kan poi ati chula thila na to na za chum cowball site ipite tuikangte multe ipite zo si chung a khu hi chi thil ho khu na ho hing la hi hin pu lu theini dinga pathina thua ke kan poi pathin thila jong amang chai a hin ti na dinga khu na lep hui chula Bible a cham kim atia pathin to chun lungmong jing wilang ki kham jing leu chun diabol chun na chungwa na to ta lo di ya hi chi mi subui nu diabol na tong nu in pathin athua ke kan poi ti pa chu a hin man cha pen pa chun na lungu ong ki subui na dinga na gel phat wa chu pathin tu pi sem tiong he thei ta lo khoma hi cha chu na bui pha wa chu hi chi na lep ngol na kai mo ta chula ne he thei lo wa ya chu hi chi nu hi diabol aman cha ai di ke chin ta ki mo Bible rombung somlanga changlin achu pathin ki chinta sei cho nidang laya ki sun lekha bwa ki sun chang si chu hi chi pathin thu ho chu thu ha na le lungmun na le kinep na inei thini dingwa ei ho kil na dinga ki sun heti chula pathin tu e ho kil na ki sun heti chula Bible a pathin a ke kan pon hi achun thil dang khat ke man ke na ki ti chung ma ei ho i kil ki di ti hi lo bi cho hi achu ching khulam chin pi siong Bible chu belap thei poi la do be thei poi ati zo nunga pathin athua ke kan poi ati ji achu December 5 ma ke ma pi ni kho he tia chilapun ong sei pen chu na ta san sa kit wa na pathin thu sanga gilzo le hoi zo da na ke man ke nai ki ti pen chu na dok sang sa uta chala hi chan yan ne ki lep lau san mu thei lo hi chi chui me adu ha thu dan chu Bible hi e wakil na ding he tin koi jing le na pathin mi te zo si ki hil na di hetin nga jing han lang le pathin athua ake kan khum poi ti jo sei ta lo li cho ai wanga Bible kalwala ikil na diu khat ke man ke nai ki ti cho om na lai ati nom je achu hi chi hui thu cho hin je cho na tu la ya theologically ya teaching aza za cho cessationist ki ti ho ma chiting ta le continuationist ki ti ho cho continuationist ki ti ho type cho hin man cha pathin thu ai ho kil na ding heta pathin thun akhum kha pen chu chi pena cho chai nom lowa pathin athua ke kan poitia ke man ke nai ti pen chu hin pu lu theini dinga hi cha chu na su confuse so na lung thimu chu na mo wa hi chan ya chu diabol man cha no
ya chu cha chu na chi thelo wa alha mong mong jing ni hi tau chu zo swa bung khat chang get na hi chi dan thua thu ka sei zo si na kam sung to ki chat lo hil ding nang man sun le zana na gel jing jing ding asunga ki sun zo si bang banga na bol do thein diwa na chen na chana na khan to thein diwa phat a na lo hin thein diwa na zui diwa he so ka pathin thu ke man ka thua ka sei do chang si zui win na khan to de pathin thu na sei sa cho ama in hi cha chan pathin a ke kan di poi mun chu ma jang I khan to na diu me ati ki na ke man ke nai cha hin pu lu kya ku ki te kanam hlan he ta we ahung ti sa ki na pathin thu belap thelo la do be thelo ati pen zo nu nga chu hui thu hin je lu ki na chu na ta san sa ke ta chala vo mi zo nu vo thilaman cha ching hulam diabol hachanu thanglin sei to ki thua thagawa thilapun nu pakhat ga na agup khom te ni hi chanya na thilan to non hi nasal he ing ka hin pa chai aya chu hi chanya satan man cha theidinga na ki pi do hi mi mol hon wang mi ngol hon wang naman do zo poin ke hon wang ka din naw le ka hat naw ka ki su naw pathin tha kon na zo hi na ka phung do jing hi nang tabang bible kalwala mial chi na hol ho chana hap la jing ding pathin tha ding dat hawang na hap la lo di ain la tu ni hi china bol hi mi chon si chung nung na hi le thilana to na hi na hi ki chen ta pathin thu na phun do pi kin hen nanga lawa lawa hi le jezebel leng nu got na chu nga chu di bana sam number za som na ko chang za langa na thu hi ka keng nin thau mai hin kalam pi din khuwa hi na pathin thu chi chui cho ai ma ching kholam cha chin pathin a ki kan khum poi ati ki na khuwa na le i keng diwa thau mai dinga lam pi khat ke man ke nai ki ti hom ki ta ti ki ta chu wo mi zo nu na zo na ki phung lo ki tai diabol man cha no diabol na man cha na ki phung lo ki tai pathin thu I chan ya na sot nim gut wangin pathin thu aniam zo pon nang zo thil bol na to na le diabol na man cha na zo ki son nim jing ding ai pathin thu zo dap sang ni jing ta hen amen Yesu he chilai thil ho nu diabol man cha nu cho ato atham zo si hi satan in pathin thu su mang na man cha cho ai wang abul chi piti sai jia pathin thu chu belap thailo la do be thailo ati ji ja a chain le pathin athwa ki kan poi hi a cha ke man ke nai ki ti the hi thilana to the ti ho so nalung thim wa je lu ji jimmi zo nu na to nai deuteronomy bungup chang sagi tu ni ni khwai ke man nang ka thupi nang ho ka thupi thu kisun hi zat pi hi nalung thim sungwa ching jing na chin jing ding wa hi chule hi chang si hi nang ma in sunga na to pe lang lam pi dong na wale pe na luk pe ni jong le abon cha na cha te na sei pia na lung lut mo nga na hil jing diwa hi ati alo pi dan cha pi chi pathin tu cha asu na za na I chi pe I wa pe I pot pe I ne pe I mu pe I gel diu ti cho pathin thun ale ching kholamin bible jong la do be thelo ban tal be la be thelo tia ai wa hi cha chun pathin a ke kan po hin ti nu chun I pin pu lu kita asuna zana igel diu chu separate administration hi ati ke ta cho na zania thila pu he gina phun do ta chu na asuna zana imumo to moi gel diu chu administration hi ingol pi diu le I hin pi diu chu administration separate administration ku ki thu hi chi ku ki pen chu I lo hin lo wai le I hin lo poi ai ma pathin thun hi chi ka thu hi na lungthim wa na chin lo wa le na hin lo lo de ti chula ai wang hi chinu hin ke man ke nai ki tia chun bible ai cha chun ki kan khum po hi cha ke man ke nai ki ti chu hung be ki na hi cha chu ku ki hi asuna zan ingol pi diu hi ain ti ke ta so pe te wa lung thing tan sei pi nge hi chi thila pu hin ku ki hong ki chip na ja hi ke wang chu ku ki politics ki tai lung lut na khat chang ka nei lawai tai ya chu chi thila pu ki chip lai sia hai ku ki te ki ti chu I e u inung ne ne jing diu ya chu politics alam kai hoi na chi thei nom ba na lo thin nom ba hi chi thelo nai hi chi thilo nai sumang masa pathin na tong nei diu thing ta ka sei pi nei we hi chu tu nya ching hlam mi zo nu a hi na I phun do he sei nom tam ta ka nei a hin la bon se kya tu nya ka sei zo lo di in hi chang chu tu hin sei phan ka ting aba nai sei dinga lo ma la kan sei ki ting e chu tam ta ke hi sum hol powa e sei yong na ai sei le na tam tam koi sum hol zo ka him ti ama sa ka sei na bana ki chin cha kan sei pi ki de zo sa ai le he chu tu nya I chan chu khain sei nom din pha sau ta kamang nom point
pathin phathei bu pen lang angai zo sin hi chi thilana tong nu hi ki chen ta nak na su sal jingwa na ko mu jingwa chuting ta le mi zo nu hi nai na phun do jing na ki cha lo le te ka sei do no me gmf dia ki ti satanin pathin thu su mang na dinga movement apat do crt na to na ki ti hi satanin pathin thu hei ko ya ke man ke nai ki ti dop sam dinga apat do thilai bible be lap thei poila do be thei poi ati zo nunga pathina thua ke kan poi tinu chun thilana to na him pu lut nom ja sei ye chun hi chinu duha kon ki chi themen lang pathina nom pi chi han lang han san le chi na pi lang hi chi mi zo nu hi leivu ya su ta ka sia a zo hi nai phun do jing na din pang khom jing ti we pathim pathei bo pi